Muraho mwaramutse neza ndabasuhuje cyane mwese abakunzi ba Jeune Official mbona ndetse no kubifuriza weekend nziza. Ntekereza ko buri muntu wese uri gukurikira ibikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko akaba aba yumva neza ibyo M23 ikora. Ntekereza ko ubu buri wese arimo aribaza byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane dore ko noneho abari hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo ubwoba bwatangiye kuba bwinshi cyane. Ibiro bikaba biri guterwa no kuba M23 iri kuva mu bice bigiye bitandukanye ikavamo nta mirwano idatsinzwe urugamba, donc bugaca igazinga ibikapu igakora icyitwa reprise strategique nkuko biri kugenda bivugwa. Ku munsi w'ejo twari twavuze ko bavuye mugenzi wacu Vincent yari yagarutse kuva mu bice biri hano muri za Warikare, aho wenda turaza kubagezaho na video bavaye ahantu bita Zampeti, Nzenze, Maremo ndetse n'itwa Nikasa. Mbere yaho ariko bakaba bari bavuye mu bice bya za Rubero ahitwa za Kipese ndetse no bindi bice biri aho ngo muri za Rubero. So rero ikintu gitangaje cyane navuga gikomeye cyane ubu birenze uko twe turimo kugenda tubivuga, ndetse ntekereza ko n'abaturage yewe abaturage bari muri ibi bice bya za Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi benshi bumva neza ibyo M23 irwanira batari muri Kongo bari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Ubu nta nubwo rwose ntekereza ko kumva ibyo turi buze kubatangariza ni byiza, ariko byaba byiza kurushaho igihe AFC/M23 bakongera nk'uko bajya babigenza bagakora press conference bakagaruka kuri iki kintu. Impamvu mbigarukaho ni iki? Nuko ibintu byatangiye kugenda birenga ubushobozi bw'itangazamakuru. Abaturage bafite ubwoba barahangayitse nyuma y'uko hari ibice bari kuvamo, bamara kubivamo abaturage basigayemo abenshi bagasigara bari kugirirwa nabi, ntabwo ari ibanga rwose na Wazalendo. Hanyuma rero nkavuga nti hakenewe kumenya impamvu nyamukuru abaturage, abantu benshi bakeneye kumenya ese kubera iki bari kuva muri ibi bice, nta n'intambara nta n'iki, dore ko noneho ibintu biri kugenda bivugwa ku mirongo nkoranyambaga bigiye bitandukanye biri kugenda bigaragaza cyangwa se bavuga ko M23 igomba kuva mu bice byose ndetse ikava no muri uyu mujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu. Ibi rero bikanaba byanaremejwe nanone bigasa no byaciweho amarenga n'umwe bita ngo ni ambassade, ngo ni Masadi Buros ejo akaba rero mu nama y'umuryango w'abibumbye wa Loni hari ijambo rikomeye cyane asa naho yabwiye AFC/M23. Iri jambo nava ko naryo ryatangiye kugenda rikanga abantu, ndarifite hano wenda muze kumbwira ndiboherereze kuko nabonye ryakoreshwe na benshi, ntekereza ko ntarishyira kuri YouTube. Ariko Masadi Buros yongeye kwibutsa AFC/M23 arababwira ati si ngombwa ko tubabwire ngo tukongere tubibutse ko mugomba kuva mu bice murimo cyangwa se muri kugenzura muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, atahubwo ntabwo tugomba kubabwira igihe, atahubwo murasabwa kuva mu bice vuba vuba. So rero niba ari byo byaba biri gukora sinzi, ariko urumva ko ibintu hano ntago byoroshye. Niyo mpamvu byatangiye kurenga nka Jeune Official nkaza nkabibatangariza, ndetse nshobora no kugira byinshi mvuga ugasanga wenda bihabanye n'ibyo ku ruhande rwa M23 bari gutekereza. Nkabanje kubwanje ubu none nisabira ko abagabo bagomba gushira press conference igomba gusubiza umutima mu mpembero abaturage navango bakurikira cyangwa se muri bice bigiye bitandukanye, kuko ubwoba bwabaye bwinshi. Impamvu mvuga ko ubwoba bwabaye bwinshi, ngiye maze kwakira amatelefone menshi, ama message menshi y'abaturage ari kumbaza ngo abagabo bafitiye gahunda ko bari kugenda bava mu bice bigiye bitandukanye, ndetse abaturage bahasigaye Wazalendo izigahita ziza zigatangira kubagirira nabi. Reka wenda gato cyane twifashishe video yo ku munsi w'ejo M23 hari ibindi bice havuyemo hano muri za Minzenze, hano muri za Warikare Prito. Ariko none ikintu gitangaje no muri iki gitondo bavuye mu bindi bice. Reka wenda tubanze twamamaze gato duhite tuza tubinjiza mu bice bavuyemo muri iki gitondo, tubabwira ibindi bice bishya M23 bivuzwe ko imaze kuvamo nonaha. Twinjira mu mujyi wa Goma naho tubabwire amakuru atari meza yaraye ahabaye. Murakoze cyane, reka tubanze dutumikira badutumye, igihe ariko tukiri kubatumikira nyaboneka ube unibuka gukanda like kuri iki kiganiro kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Bakozi ba Prime Health Affinity mwiyemeje kugira ubuzima bwiza, mwagaranye ibikorwa byacu byo kubafasha kubungabunga amagara
ni Damas Mico Myiza. Ndamenyesha abantu bari muri Amerika, twari dufite impungenge zigendanye n'imbogamizi z'imisoro no kudakora ku iposta. Ubu rero byarakemutse, nicyo nashaka kubabwira. Habagaho ubutinde bw'imiti, ubu byarakemutse, izajya bageraho igihe rwose. Ikindi n'ibiciro byaragabanyutse. Rero nkabamenyesha ko bwa burwayi bw'imyororokere ku bagabo n'abagore, kutabyara, ibijyanye n'akabariro kabivuge gutyo, diabete, umuvuduko w'amaraso, indwara nka mibe, indwara hemorrhoide cyangwa igifu n'izindi n'iz'ubuhumekero n'umwijima, ntimwongera kugira imbogamizi zo kwangizwa n'indwara nk'izo ngizo, kuko bigiye koroha. Abandi namwe muri mu Rwanda dukorera Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya 12, uhagaze aho abamotari bahagarara uri kureba dukorera rwose, ureba ku muhanda ujya 12. Gisenyi iri ku muhanda w'amadepo, naho ngaho mu mujyi wa Goma ni hafi na Rond-Point Siniers. Yes, reka duhere kuri iyi video mbere yuko twinjira mu bindi byinshi cyane. Ati hano muri Pinga ati harimo ugushamburira, donc abaturage baranezerewe cyane baranezerewe. Atariko impamvu banezerewe ni ukuba M23 yavuye mu bice. Ati ibyo bice rero ni igice bita ngo ni Peti, ahitwa Minjenje Maremo, araje avuge n'agace bita Kase, kuko nako utuntu duce M23 yavuyemo ku munsi w'ejo. Abaturage rero ngo banafurahi sana, ngo baranezerewe cyane kuba utu duce twamaze kuvamo, basore b'intare za Sarambwe bamaze kuva muri ibice. Ndagira ngo mbibutse ko abaturage benshi ahangaba barimo guserebura si uko baba bamerewe neza, ahubwo impamvu nyamukuru nuko basa no bari gutanga, donc ibi byishimo byabo, izi celebration zabo nava ko ni nk'igitambo cyangwa se ni nk'igiciro cyo kugura ubuzima bwabo, kuko Wazalendo ziramutse zigeze hara zigasanga wanungunitse, ntunejejwe nuko zafasha ahantu, niyo naba ngombwa ngo ube wagira n'ibyo babwira bitari byiza kuri M23, icyo gihe ushobora no kuhatakariza ubuzima. So hano rero Wazalendo ubwo benda kuhakandagira, abaturage baranezerewe cyane, banejejwe n'iki no kuba ngo M23 yagize ite yahavuye. Reka dukomeze wumve. Unasema ya papa Asley, vraiment wasikia watu wanafurahi sana. Ati ngira ngo murimo murabyumva munasikia, ati abantu banafurahi sana, ati abantu baranezerewe cyane, banejejwe nuko ngo M23 yaba yatangiye kuva muri ibyo bice iri kugenda ibivamo. Ni bice bigiye kwinjirwamo na Wazalendo. Nyamara mwibuke ko Wazalendo zirabasahura, zibakorera ibikorwa byinshi bitari byiza, ariko se ni gute baba banezerewe ari Wazalendo zigiye kuza, atari no kwenda ngo ni igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Question mark aho mushyireho akabazo. Hanyuma rero ubwoba ni bwinshi, byatumye nanjye ntangira kugenda nibaza byinshi cyane. Hatagira umuntu my friend uza kubasobanurira, uza gusesengura, ababwira byinshi, nava ngo niki ngo urabona ngo Roprista, no, dutegereje byonyine ibiri buze gutangazwa na M23, nibyo nibura bishobora kuza kugira icyo bigena. Kugeza ubu turimo turabona Lawrence Kanyuka arimo arasohora amatangazo, ariko amatangazo Lawrence Kanyuka arimo gusohora nayo kuraswaho ku indege zitagira abapilote bikomeje kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo imurenge. Ntabwo turabona iki kintu cyo kuvuga ngo bari gusubira inyuma hari icyo barabitangazaho gusa, ariko bihangayikishije benshi, ndetse natangiye kubona benshi batangiye kwata amahema no gutangira gutegura amafaranga y'amahema bagiye gusubira mu makambi. Ibintu byakomeye, so hakenewe rero ihumure cyangwa se ijambo rya M23, kuko naho ubundi bindi bitari ibyo biraza kuba ibibazo bikomeye cyane. Nahoze mbabwira ibyatangajwe na Masadi Burosi mu nama ya Loni yabaye ku munsi w'ejo, avuga ko ngo nta M23 nta ntibategereze ngo baze kubaha ngo igihe runaka cyo kuva mu bice, ko irijwi ryo sindifite, reka nze mbibumvishe. Ngo ntabwo bari buze kubaha ngo ikindi, ngo ntibategereze ko baza kubaha igihe cyo kuva mu bice barimo,
ati ahubwo barashaka ko babikora vuba vuba bakava mu bice, bo barashaka ko bibwiriza bakava mu bice vuba vuba mbere y'uko bagira gute, mbere y'uko babasaba. Ndababwiza ukuri, uwitwa Gisekedi ahantu yatanze igiciro cy'amafaranga donke ibinombe yarabimaze. Trump rero nta kibitayeho, nta kintu akitayeho. Birasaba M23 yo ubwayo kiza gufata icyemezo cyayo, itavuze ngo igiye kureba ngo ku mahanga, ngo mu miryango mpuzamahanga, ikitegura ko iragabwaho ibitero nyine igahangana nabyo, ndetse binakomeye cyane bishobora guturuka mu bihugu bigiye bitandukanye. Reka mwanze mwumve gato ibyatangajwe na Masadi Burosi wavugaga ko M23 itagomba gutegereza ko bayiha igihe, igomba kuva mu bice byose hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubivuga rero ukaba wanamubaza utese barajyahe, ukaba wamubaza rwose icyo kibazo kugisubiza nawe bishobora kuza kumutwara kilo karori. Reka twumve. Nous sommes extrêmement déçus par l'escalade du conflit provoqué par le Rwanda récemment. Ceci constitue une violation directe des obligations contractées dans le cadre des accords de Washington. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont pris une mesure sans précédent un peu plus tôt ce mois-ci. Nous avons imposé des sanctions ciblées aux forces de défense rwandaises et certains de ces généraux. Au total, nous ferons tout pour que ceux qui sapent la paix assument les responsabilités de manière concrète. Navuga ko M23 ishobora kuza kugira ute, M23 ishobora kuza gukora ibyo ikora, ishobora kuza kuba iri gukora ibyo ikora, irimo navuga ko irimo kugira ite ibyo ikora, ikaba isa naho yatangiye gusa naho donke irikora isa naho iri kugira ngo ibabarire u Rwanda. Ngewe donke nababwiye ni kugeza ubu nta muntu n'umwe ufite amakuru y'ukuri, hatagira umuntu uza akikubita ku gatuza n'iki byose, no. Ubu ni ugusesengura nyine uko ibintu umuntu wese abyumva. Dutegereje ibyo ASM23 agomba kuza gutangaza. Hanyuma rero nje uko mbibona ibi bintu ndimo ndabibonamo uburyo bubiri, ngira ngo murabyumvisha hano. Sa sanctions zazitangiye gutangira kugenda zivugwa, ziri kuvugwa ku Rwanda bigendanye na M23. Ntekereza ko rero M23 ishobora no gutangira kubiri kuva mu bice nk'ibyo, mu rwego rwo kugira ngo irebe ko uru Rwanda bakomeje kugenda babasukaho babashyira ku mutwe n'iki byose, ibyo bihano barebe ko nibura mu by'ukuri bareka no kubifatira u Rwanda. Kuko urabona rwose ibintu byose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo ubwabo ba Masadi Burosi batangiye gusa no bari kubivuga bakayegeka ku Rwanda. Ndagira ngo mbibutse ikarita iri gukinwa hano, iki ni ibuye ry'agaciro brother. Baragiye bagufatira umugabo bita Trump, bamwumvisha uburyo ki amabuye y'agaciro hari yari ikibazo gikomeye cyane, ndetse banamubwira ko ibinombe byose baramubwira ati wewe uzashyikira, tari kudufasha intambara tuyirangize, iyi ntambara udufashe tuyirangize. Umuntu we bahaye ibuye ry'agaciro, ndakubwiza ukuri nta kintu n'iki na kimwe agomba kuba, nta kintu na kimwe cyo guhomba afite. Bityo rero Trump ibyo bamubwiye nawe yatangiye kugenda byumva. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo zirumva Gisekedi cyane. Ariyo mpamvu mvuga ni M23 bagomba kurwana, kandi abaturage M23 mumenye ngo abaturage ntabwo babakunze, kuko ngiye mfite video hano y'umwe mu baturage ari mu nzu yiyenyegeje ari gukamera M23 bari kuva mu bice, arimo kugenda avuga ati nibagende. Wenda reka manze nawo mubumvishe mbere yuko mbabwira utundi duce bavemo nanone aha muri iki gitondo, mwumve uko ibintu bimeze. Reka manze mubumvishe reka manze mubumvishe uburyo ki yararimo kugenda avuga ati nibavemo. Munyumvire. Nawe toka tu kwanza, atukutaki toka tu kwanza, na wewe wende atuone tusende fazambi ya buni, no toka tu wende nawe na wewe. Uyu iyi video yayifashe ari mu nzu rwose, ayifatira nko mu kirahure, ni hari kuvugira aya magambo. M23 bari hanze n'imizigo, barimo baratambuka bava mu gice berekeza mu kindi, ariko nyumvira mu magambo ari kuvugira muri iyo video. M23 barimo kugenda bari mu muhanda, umva. Nisho ingiamo
na wewe toka tu kwanza, hatukutaki. Toka tu kwanza na wewe uende, hatutaki tukuone. Tusende faza ya bure. Toka tu uende nao na wewe. Tusende faza ya bure. Hatukutaki na wewe, fata hapo tu uende. Tukisema pia. Hatukutaki toka tu kwanza na wewe. Toka uende. Uyu yibereye mu nyumba ye Mabega. Nimwo yibereye rwose yenyegeje. Ati ntabwo tugushaka, genda toka va hano, genda. Urumva aba bose aba n'abaturage n'abari bamaze igihe bari mu baturage ngo bafite byinshi baza amaturage n'iki byose ku buryo ariyo mpamvu turi kuvuga tuta abaturage hari abagiye guhura n'ibyago bikomeye cyane, abasigaye bari guhura n'akaga gakomeye cyane. Ibaze nk'uyu nguyu yarihishe mu cyumba ariko ari bati si tugushaka hano y'uvuye turuba, suka va hano, genda. Ibintu byakomeye mw'abantu. Amakuru rero ari breaking news M23 muri iki gitondo bamaze no kuva mu gace bitabibwe. Inyasi rero tayari arongera agiye kongera kubona uburyo ki yongera gutangira gukoresha uburetwa abaturage, abandi bagiye kwicwa, ibintu bigiye gukomera kuko amakuru dufite atugezeho muri iki gitondo aravuga ko nabibwe bamaze kuyivamo. Noneho ubwo ngo baramutse bihanganye bashobora kuza gufungira ahantu bitazanyange, ariko umwe tuvuganye rimwe ibyo cyavuga ati urebye uburyo bari kuvamo ubona ko hafi bashobora kugarukirana ahantu bita ngo ni Mpati, niho bashobora kuza gufungira. Aho tuhafite n'imbone nyinshi cyane, turakomeza kugenda tubabwira ibya hano zabibwe, ariko ubwoba ni bwose. Abaturage batangiye kubona ko ibintu byatangiye gukomera. Ni nayo mpamvu ngewe ndimo ndavuga ni kugira ngo nibura abaturage basubizwe imbaraga mu mubiri. Mu by'ukuri birasaba ko M23 bo ubwabo bakora icyitwa press conference, hanyuma bakagira icyo batangariza abaturage. Ubu noneho nkubwiye ngiye kukwinjiza mu mujyi wa Goma naho mbabwira ibibazo birimo. Nk'ubu ngubu hano mu mujyi wa Goma hari ahantu hibwe hano ku kimashini, ngo bahibye bimwe bikomeye cyane byo ku rwego rwo hejuru. Hibwe pe, bahibye barahababaza. Ariko ubu tuvugana muri iki gitondo ntabwo byigeze bigaragara ko hari n'inyeshamba cyangwa se wazarendo bigeze bamanuka muri iryo shamba. Murabizi ko ejo bire muri couvre-feu nta nyeshamba zigeze zimanuka ziza kugira ute kureba wenda ngo tuvuge ngo ibyo bikorwa nibo babikoze. Abaturage ro my friend bakunze Jeune Official, namwe intare zasarambwe aho ngaho Igoma mudukurikiye, ndabizi ko bamudukurikiye. Abaturage nje amakuru maze kumenya ndababwiza ukuri kugira ngo mubone nuko mubikurikirana. Bari kubishyira ku mutwe bamwe muri elema zanyu, ariko z'abakadiraza pana abasirikare. Bako hari abakadiraza bashobora kuba bakoze icyo gikorwa cyo gusahura cyangwa se cyo kwiba aha hantu. Ubwo nyine namwe mbahaye gahunda mugende mukurikirane mumenye byakozwe nabandi. Ndabizi ko ibyo bikorwa ntabwo bibaranga nta nubwo mwabikora, ariko nyine mukurikirane icyo kintu kuko abaturage bo bigendanye nuko nta mirwano yigeze iba, nta FDL bigeze amanuka kuko ejo mwiriwe muri couvre-feu. So rero bari kuvuga bati gute, kandi noneho ngaho hantu hanegereye position by the way, aho hantu hibwe ngira ngo murahabona hari position. Baravuga rero ko mushobora kuba rwose icyo bintu bitarimwo ntago mwari kubiyoberwa. So iyo operation rero cyangwa se iryo perereza ni muri kore kugira ngo muce impaka ibintu bigende neza cyane. So dukomeje nandi makuru rero, nanone tukiri hano mu mujyi wa Goma, nanone abasore ngo batangiye kugira ubwoba, bari kwihisha cyane. Utuvugana abasore insoresore ngo ziri kwihisha cyane hano Igoma. Wenda impamvu nyamukuru ndaza kugenda nyigaruka, ndacyakora iperereza, ndacyakora ubusesenguzi, ibindi byinshi ndaza kugenda mbigaruka mu yandi masaha ari imbere mbabwire ese biri kugenda bite, bihagaze bite. Gusa ariko ubwoba bwo ni bwose hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nava ko dutegereje icyitwa press conference igomba gutangazwa na AFC M23 kuko ibice byo rwose bari kubivamo ku bwinshi ku buryo bukomeye cyane. Byakomeye, nidushaye tuvuga ngo byakomeye, ibintu byakomeye. Reka naho twumve mugenzi wacu Vincent, nawe twumve ngo aramukanye iki muri iki gitondo. Vincent, waramutse neza? Waramutse neza Faita. Urakomeye? Ngaho ndakomeye. Ko wagira ngo wagiye ku bitaro? Wajyana kwivuza? Wagira ngo uri ku bitaro ni ku hano haba hameze nk'ibitaro.
Bisa twikomereze rero reka twinjire amakuru n'ubundi niyo atuzanye muri iki gitondo. Hari amakuru ava ko ngo Ndayishimiye Evariste rwose ngo Ndayishimiye Evariste yashinjwe kugayisha Union Africaine. Uyu mugabo ni gute yagayishije Union Africaine, umuryango w'ubumwe bwa Afurika? nibyo n'ibyatangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, aho yagaragaje yuko uburyo Ndayishimiye yatanze kandidatire ya Macky Sall kugira ngo abe umukandida ku mwanya wa ACG wa Loni bitandukanye n'uko amategeko yari asanzwe abiteganya ya Union Africaine. Ibyo byose bikaba byaratumye abayobozi b'ibihugu bya Afurika batashyigikira iyo kandidatire. Noneho Ndayishimiye agashaka kubashyiraho igitutu n'igitugu kugira ngo banyemeze, ariko bikarangira batayemeje. Ejo ku mugoroba rero hagaragaye amakuru agaragaza ko Macky Sall bitemewe yuko aba umukandida Union Africaine mu bakandida bari bagiye batangwa n'ibihugu bitandukanye. Nduhungirehe yaje kugarukaho agaragaza ukuntu amategeko atubahirizwe, agaragaza ukuntu procedure zose zagombaga gukurikizwa Evariste Ndayishimiye atazikurikije. Ibyo rero bigize kugayica Union Africaine ndetse na Afurika muri rusange. Utagaragaza umaze igihe ayobora Union Africaine, ariko bikarangira akoze amakosa. Mu magambo ubona ambasaderi Olivier Nduhungirehe yakoresheje, yagaragaje ko ari ikibazo cy'imiyoborere cyaba cyaratumye Ndayishimiye mu by'ukuri atabasha kugera ku ntego ziwe nk'uko byagaragajwe. Bikagaragaza yuko abantu bose bakwiye kuba babigenderaho mu gihe cyo gutora umuyobozi wa Union Africaine, cyane cyane bakareba ku bushobozi bw'imiyoborere uwo bagiye gutora yaba afite. Vise ndimo ndabona ibintu hano birimo biragenda bihinduka, ndagira ngo tubyinjiremo turebe kuri ibi bitoreza kwa ndangiza ku iki ngiki. Nuko biteganyijwe ko umunyamabanga mukuru mushya azatangira imirimo muri Mutarama muri 2027. Buri mukandida agomba gutangwa n'igihugu cyangwa umuryango w'ibihugu, ndetse si itegeko ko aba yatanzwe n'igihugu akomokamo. Nubwo akenshi bidakurikizwa, ariko kuyobora Loni nabyo bigenda bihererekana ku bice by'imigabane igize isi. Ndetse abenshi bemeza ko hagezweho Amerika y'Amajyepfo. Ibihugu bimwe byemeza ko hagezweho ko Loni yanayoborwa n'umugore. Abakandida bamaze gutanga kandidatire zabo rero harimo Michel Bachelet wabaye perezida wa Chili, hakaba umuyobozi w'urwego rwa Loni rushinzwe kugenzura itunganywa ry'ingufu za nucléaire Rafael Grossi, hakaza n'undi mutari Richard Dixon wabaye visi perezida wa Costa Rica, ndetse na Virginia Gamba nawe uba umukandida ubu ngubu. Kuko ko hari ibihugu bigenda bigaragaza yuko bidakurikiye n'umugambi uko Macky Sall atatanga kandidatire. Urumva ejo bwije nta bihugu bishyigikiye, ariko haje kuboneka ibindi bihugu byigura 36. Amakuru avuga nuko Liberia na Djibouti nabyo byabyikuye mu bihugu 20 bitari bimushyigikiye, bikaba byaje kumushyigikira. Ariko ntabwo amakuru aremezwa n'izina niba ibihugu nabyo byamushyigikiye, noneho Union Africaine ikazaba yazamutanga. Urumva Nduhungirehe amaze kuvuga biriya, habayeho guterana amagambo na n'uhagarariye Uburundi muri Union Africaine witwa Uwinyamitwe. Nawe agaragaza yuko ibyakozwe nta kidasanzwe, ariko ubona ibibazo bigendanye na politiki ndetse n'imyumvire byose byagaragaye nk'iki gikorwa cyo kugena umukandida. Kuko Nduhungirehe yagaragaje yuko uhagarariye Uburundi yabanje gutanga umukandida muri UN batabanje kubyumvikanaho n'ibihugu. Ubona yuko hakiri ikibazo mu miyoborere ya Union Africaine no kumvikana hagati y'ibihugu. Vise ndakumva, ndabona ndifuza ko kandi ntekereza ko nadukurikiye babyifuza cyane. Ndifuza ko twagaruka kuri iki kibazo cya M23 kuba iri kugenda irekura mu bice bigiye bitandukanye. Ndimo ndabona mu kanya gato hari ibimaze kwandikwa n'ubundi n'ibinyamakuru bya hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
bivuga ko ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na ngo ntiranyurwa yo ngo irashyashe ngo hari proposal ngo banatanze ko iki kibuga cy'indege ngo kigomba gufungurwa kigatangira kigakora, ariko ngo ntabwo biragerwaho ngo ku buryo ngo kuba bari kuva mu bice nka kuriya byo ngo ntabwo biri kubanyura cyane, kuko ngo bo ikintu bifuza cyane cy'umwihariko ngo nuko ngo n'ikibuga cy'indege kigoma gifungurwa. Wowe nk'uko ubwawe wenda mbere uko twinjira muri iyi nkuru nanone imaze gusorwa na Kinshasa, first of all urabibona ute ibigendanye no kuba M23 iri kuva mu bice? Ese ku ruhande rwawe urabyumva ute? Nge narimaze kubona ko hakenewe press conference M23 bo ubwabo nk'uko basanzwe babigenza, bakaza bakagira icyo babwira abaturage baba bari mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakeneye kumenya kugira ngo bamenye impamvu bari kwikura ahantu nta n'intambara ihabaye. Wowe urabibona ute ku ruhande rwawe? Ibyo bya press conference ndakaba ari byo meraho. Rero cyambere cyo ntabwo uzabona press conference izakorwa na M23 ivuga mu bice bimaze kuvamo bigera muri 12. Cyane kubera situation politique et diplomatique rero wongere nijwi yego M23 itigerega iri bira confrontation diplomatique ikomeye kubera leta z'ubumwe za Amerika. M23 irakomeye mu kurwana uko nabikubwiye, ariko muri diplomasi ntabwo ikomeye. Ibyo rero kubidakomeye muri diplomasi nibyo bituma yikura mu bice bitandukanye kubera pressure y'ibihugu bitandukanye, harimo leta z'ubumwe za Amerika, harimo Ubwongereza, harimo Amerika, harimo Conseil de Sécurité ya Nations Unies. Urebye nk'ibyavuzwe na Masad Buros ubona yuko M23 Amerika itashyigikiye kubera amabuye y'agaciro bagiye bahabwa. Ibyo rero numva atari byo bari buze gukora inama kubera pressure twavuye mu bice n'ibi. Kandi mu minsi yashize urabizi yuko bakoze n'ubundi inama muri na hoteli bavuga yuko bavuye muri ubu kubera pressure. Icyo ntabwo ari ikintu wajya gusobanurira umuturage. Umuturage wari kumubohoye byarangira ukongera ukamushyira mu menyo ya rubamba ya Wazalendo. Ntabwo ari ikintu wajya guteranya inama y'abanyamakuru ugiye kumubwira kuko kucyumva byamugora, kandi waba ugiye kwikira hasi ku buryo nawe usigaranye kuba umuturage yakumva byakugora. None se bigaragara rero kuvuga ko Kinshasa itanyuzwe no kuva mu bice iri kuvamo, ntabwo ariko mbibona kubera ko ushingiye ku itangazo nsomoka kureba ariko yasohoye biragaragara yuko barizwe kandi ibiri kugenda bikorwa. Icyerekeranye n'ikibuga cy'indege yaba cya Kavumu yaba itagoma Kinshasa yarabisabye, ubu ngubu ntabwo bikiri bwa Kinshasa ahubwo birimo birasabwa na komite mpuzamahanga ndetse ko Viviane Van de Pere yabitangaje ubundi muri Conseil de Sécurité. Ubona yuko M23 itagihanganye na Kinshasa gusa ahubwo ihanganye na komite mpuzamahanga. Ibyerekeranye no gufungura ikibuga ibyo byatangijwe na Kinshasa, ariko komite mpuzamahanga ni mu maboko kurenza uko Kinshasa ibivuga. Hanyuma service ndakumva wenda icyo nshaka kugira nunavango kugira ngo iyi press conference ibeho, urabona ibinyamakuru byinshi buri wese ari gusesengura uko abishaka. ASF turi mu matangazo yabo turimo turabona bigiziye bakavuga ibitero biri kugabwa imurenge bya za drone. Ubwo rero bigatuma abaturage benshi bagira ikintu twakwitamo ikikangwa, kavati hari n'igihe nigoma naho dushobora kubyuka tugasanga bagiye. Wowe ubundi urabona nk'umuntu w'umusesenguzi nk'ijisho ry'umunyamakuru, urabona iyi propos strategique cyangwa se uku kugenda basubira inyuma bishobora kuza kugarukira he? Urabona biri buze kurangira bite? Nibyo mubyo washingiye ku itangazo rya Somoka kure, itangazo rigaragaza yuko M23 izagiva mu bice bitandukanye bitewe n'igihe, bitewe n'igihari, bitewe na pressure mpuzamahanga. Ibyo kuvuga rero ngo abanyamakuru cyangwa ibinyamakuru cyangwa abasesenguzi batandukanye basesengura ibyo bishakiye, ntabwo M23 ariyo iha umunyamakuru cyangwa umusesenguzi ibyo asesengura, ahubwo areba ibiri kuri tere akabihuza n'amahame ya politiki ariho agasesengura bitewe n'ibihari. Yakora press conference itayikora, abasesenguzi ntabwo bazabura kureba ibiri kuri tere ngo babihuze n'ukuri kwa politiki. Icyo cyo ni icyambere. Icya kabiri, M23 ishobora kuva mu bice runaka kubera pressure politiki iriho igasigara mu bindi biti ikabitunga. Ishobora kubona ngombwa ko
n'ibindi bite biri strategique bivamo burya komite mpuzamahanga ntawe urwana nayo ushobora kurwana na komite mpuzamahanga mu gihe yaba ibyifuza mu gihe yashyiramo n'imbaraga kuko burya igihe utari umutwe witwaje intwaro diplomasi yawe idakomeye kuko komite mpuzamahanga yifuza kugerwaho ariko vise wa muryango twavuze wasinyanye na Muvetura wumvishe icyo ukora umwe wa Appel de Genève ura ni umuryango utagize utandukanye n'indi miryango yindi yoretse tuti imiryango idafata ibyemezo bya politiki burya nta gishobora guhindura kuri ko numvishe ngo bakora raporo kandi ngo izo raporo iyo bazikoze ngo ibihano birafatwa ko ngo bagira abamaneko mu bice uba uri kuyobora ku buryo ngo bakora ibintu by'ibiraporo biba biremereye cyane iyo hari icyo bafatishije wakoze ngo ko bagira gutya bafite abantu benshi bacenge mu bice nk'uko Muvetura basinyanye hakaba bamwe baragiye mu bice byinshi mu buryo bw'ibanga bakurikirana kira kitu ku buryo ngo bafata raporo bakayandika kandi iyo raporo igisohotse ngo ihabwa agaciro cyane. Ibyo bivuga nuko atazi uko ONG zikora ko ONG zikorera tuvuge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iriya ONG yaje ibyo bakora ibiri mu murongo wabo ntabwo bakora ibiri mu murongo wa Conseil de Sécurité cyangwa wa UN. Raporo batanga ni uko n'ikindi gihugu haba harimo ONG zigatanga raporo babikurikirana Conseil de Sécurité yabikurikirana igasanga bifite ukuri ikaba yabigenderaho yabikurikirana igasanga bidafite ukuri kabireka. Ntabwo iriya miryango ya Genève ntabwo ishobora kwinfluence ibyemezo bifatwa ku rwego mpuzamahanga. Ni imiryango iri aho gusa ikora kubera ko intego ifite ari ukugira ngo ifashe abababaye, ifashe abantu kumenya amategeko mpuzamahanga ndetse n'ibindi, ifashe abantu kubona ubutabazi n'ibindi. Nako influence umuryango mpuzamahanga byo biragoye cyane kubera yuko urebye uko iyo miryango ikora kenshi na kenshi ukora mu nyungu z'igihugu uyikomokamo. Influence rero umuryango mpuzamahanga kandi uwo muryango utatumiwe n'uwo muryango mpuzamahanga biba bigoye kurenza uko UN yafata icyemezo iby'urugero. Rero nagwa nk'urugero Conseil de Sécurité ubu yanzuye yuko M23 iza mu bice irimo ikavuga ati niyo mutavuyemo tuzakoresha imbaraga. Uriya muryango nta kintu na kimwe ufite watinyanye na M23 wahindura. Kubera ko icya mbere ntugira igisirikare ntugira n'abadiplomate. Ni ukuza gutamara iminsi ngawe ukagenda. Nta mudiplomate bafite ubahagarariye mu gice cya M23. Nta mudiplomate bafite ubahagarariye muri UN. Icyo nicyo kikwereka ko uwo muryango raporo ikora ntawe itandukaniye na raporo ya Human Rights Watch. Yenda urugero nk'aho raporo ya Human Rights Watch iheruka urabizi ko baherutse gushinga M23 ko yafungiye abanyamakuru mu makontineri. Yaba iyo miryango raporo ikora zihabwa agaciro M23 yabikwiye kuri mu mazi abiri. Ariko iyo miryango ikora raporo kubera inyungu z'ibihugu byabo. Yego. Nta kishobora kwinfluence rero d'imiporo international. Vise twihere update rero mbere yuko dusoza. Twihere update. Kamera mu Burundi yendaho umuvugizi wa leta y'u Burundi yavuze yuko badashobora gufungura imipaka y'Uburundi n'u Rwanda ngo batabahaye abagirwa mu gutagurika nkuru nziza wari perezida w'igihugu cy'u Burundi. Yavuze yuko ngo umunsi babaha icyo gihe bahita bafungura imipaka kuko yaratangaje mu kiganiro bagira n'itangazamakuru. Ubugande naho General Muhoozi Kainerugaba yatangaje yuko ngo yiteguye kohereza ingabo zirwanira ku butaka muri Iran zikajya kurwanira Isirayeli. Avuga yuko ngo Tehran bayifata mu gihe kitarenze amasaha 48 ariko abantu benshi bamukwemeye. Atamukwena se. Urumva utamukwena. Urawasanga ari amaze ku Uruba nanjye ndakwenyera bejejeho. Abantu benshi bamukwemeye rwose baravuga ibyo uvuga sinzi byari byo kuko wagira ngo bawanyuze ku ruhande ukanywa ka kantu Bobi Wine ajya gushinja. Komeza utwapudetinga ngo nibura nko mu minota 6 dusigaranye tubwire uko bimeze. Ibindi bivugwa rero ni intambara ikomeje guhuza Isirayeli, Amerika ndetse na Irani.
Amerika iravuga iti nimusoze gukomeza kuturasa, Irani nayo ikababwira ati ntabwo bishoboka, tuzabarasa kugira igihe cyose musenyeye ibirindiro byanyu. Amerika niyo none itangiye gusaba Irani ko irekera. Amerika niyo itangiye gusaba nk'imbabazi. Irani nayo ikababwira ati bishoboka, mubwira ategura amasezerano, Irani ikayatera inshuti. Ibindi bivugwa muri turi nuko bamwe mu basirikare ba CRP batangiye kwiyitirira FARDC. Bari kwiyitirira FARDC bakambara nka FARDC. Bari kwiyitirira FARDC. Ubu hari abavuga yuko bagera mu 15 bishyikirijwe FARDC ndetse n'intwaro zabo. Muri teritwari ya Njugu nyuma y'uko FARDC itangaje yuko igiye kuba yigishwa uruhindo. Ibyo byose rero bikaba bivugwa mu gihe n'ubundi n'akano gate karimo CRP karimo Koteko karimo AD ingabo za Uganda bitangaza yuko zigiye kuhava. Ariko kugera iyi saha bikaba bitaremezwa neza n'izina niba biri bujye kuhava. Kubera yuko Uganda yatangaje yuko bazava bamaze kuryemeranywa n'ubutegetsi bwa Kongo. Dutegereje kureba niba baraza kubyemeza rero ko aza kuhava kuko mu buryo bufatika uramuzi uko araza gucyura ingabo ziwe. Muri Butembo nawe aravuga yuko harimo harakorwa imyigaragambyo yamagana uburyo ADF ikomeje kwita abaturage mu bice bitandukanye. Yego. Yaba ari Butembo, yaba ari Beni ndetse no mu bice bitandukanye bya Ituri. Akaba ari imyigaragambyo yateguwe n'umuryango Rushya ukorera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko byatangajwe. Mu gihugu cy'Uburundi naho aravuga yuko hari umufaransa waburiwe irengero kugeza bakaba batazi aho ari n'abantu bambaye. Hafi bakaba bari batabaza bati uyu mufaransa waburiwe irengero tukaba leta y'Uburundi yuko yakora ibishoboka byose akongera akaboneka niba n'inzego z'umutekano zimufite. Umuryango nayo itandukanye ikora mu gihugu cy'Uburundi ikabisaba igihugu cy'Uburundi ko cyafungura imipaka ibahuza n'u Rwanda kuko ikomeje kugira ibibazo ku Barundi, cyane cyane abakora imirimo itandukanye y'ubucuruzi bakavuga bati mwafungura imipaka kugira ngo Abarundi babone guhumeka kandi babone ko bakora mu buryo butandukanye. Kuri cyane kuvuga mu Burundi kuko Uburundi bwongeye gutangirwa imyitozo ku barwanira FDR ku Bonera kuri bazarino ndetse na FARDC mu gace ka Bujumbura Birare aho bita gutunanya na Mutira ubundi batabongeye gutangiza amahugurwa yerekeranye na gisirikare kwari barwanya batandukanye bagana mu Rwanda bikorwa demokarasi cyangwa nk'uko byagaragajwe n'ibinyamakuru bitandukanye. Nyuma twaje gukomeza rero ndo mu yandi masaha no mu yandi makuru y'ubuvuga. Urakoze cyane Vincent. Aha, nguko rero ni update rero muri iki gitondo twabateguriye abakunze Jeune Official. Murumva ko ibintu byakomeye banywanyi ba Jeune Official bakunzi bacu mwe mudukurikiye, ibintu bishobora kuba bigiye gufata indi ntera. Birashoboka kuba rero pri nababwiye ntawe ufite ukuri kuzuye uretse mu 23 yonyine nishobora kuza kugira ibyo yadutangariza. Urumva kisha sabo barashaka ko n'iki kibuga cy'indege kigoma gifungurwa ndetse n'icya Kavumu, ariko ntabwo birakunda, ntabwo biragerwaho, ariko nyine urumva ko ibintu birakomeye. Aha, ubwo rero turakomeza kugenda dukurikirana n'andi makuru. Mwe murasabwa gusa gukomeza kubana natwe mukatuba inyuma rwose mukadutsimbararaho, kagumana natwe gatanu kuri kagenzi kako, ubundi natwe amakuru rwose tukagenda tuyabagezaho tuyabakurikiranira kamwe ku kandi gake. So niko rero ibintu byifashe. Reka tubashimire abasubscribinze busha mwese, tubahaye ikaze. Mugire ikaze rwose mu rugo rushya hano iwanyu, iwacu iwanyu. Hanyuma rero ababikoze namwe ndabashimiye cyane, ariko nizere ko mwese mwakoze like, abatarayikora namwe muyikore munasharinge, ubundi tuzajye tubana mu nkuru nk'izi ziba zitandukanye ndetse zinakomeye cyane. Turabakunda cyane,
yari umuhungu wanyu Fighter. Weekend ikomeze ibabere nziza ndetse rwose ize kubabera iy'umugisha. Ciao.